just experiences ciaku ngurikana niko tole voko thini wa ngenda-ini na ruwe senate hari temiria mundu mwe o kuria ri ithakane Jubilee ithakane UDA ri hana atia na riu onawe ri kuria thogora urihite ndwatwikire senator ro uguo ndageragia kurora kiama kia nyugu ndageragia kurora mundu mwithi agatina hota kumuona Natakuna mundu mwethe muno ndiwe kana no ngahi MCA tondu no ngoro itakio MCA no hi gukira either ta senator ikura ta governor ikura ta ndiracha miri kwa droika niki giki gutuma mundu hi aremwo mundu mwethe toguo wakiri aruga no igwa wakiri ni arikia oiga ithe kugu ithe ari ithenyaine na law firm riu hari mundu mwethiri ta ngogeri hihi nduri na mugwato nduri na nyitiro ri siasa cia Kenya no hote thegi muno ndiritu na ngoda congratulate andu aria othe marahirwo tickets na onoria tuma tucemania nake umuthi haha korwo mwe witu haha etagwo Damaris ri utugoda kwa Damaris ne mbeu njithi na niwe na tigiti twa kiuria kiamba MP Damaris kugo ucio no mbeu njithi kuona kiama gitu turahe mbeu njithi na siasa cia Kenya ndiritu ni koretwo she very expensive kwa kwali uria kuhana ndiritu ndone kwaria na andu aingi uriona magaguthurwo especially gitaro gitu kia Mount Kenya region titondu matire na kioneki ni tondu ringi matire na bia no korwo kuoneka thiga cenjetie kahora nukuona kundu kuria ta kungi especially kundu ta Rift Valley ndronire ginya governor atare na bia candidate turare na bia akihura na CS na kamuhota na mundu ucio aracangagirwo bia ona tumenyore kaitu kaita wa gatoto na kiritu na kurio 24 years andu acio ni marathi makaura capacity ya mundu no ti horo wa bia guku gwitu ri na tiguothe na ti andu othe mundu gukwira ni worire muno tutikuigua ngara ne gukwira ndurutaga kanyamu kirema na nikio urona ni kurakinya handu tugakora ati atongoria twathura ni atongoria twa mathuri tondu mena bia ni andu ona tutige kumeta atongoria ni andu tondu mena bia ni ahotire gwikira billboard ni ahotire gwikira poster no ndu ikarire nake thi wigue kioneki kana meciria make kuguo kuringana na uri ni tagite magurire ta mundu wagurire gite kuguo nitukuhoya Ngai muno ona tugiethaga mangoto hana haria hangi thini wa gitu kia Mount Kenya region tuge muno kurora muhuko wa mundu uritu wa muhuko wa mundu teke gure tondu ni jwe tuko tugikiria aiji tondu ukina kiama kiria murakiuga ni Kenya kia Jubilee na ona awakiri makauga na UDA no ya agikuyu ri no ni ndiretetie list ya adamato ke nominated either kane UDA kane Jubilee kane ODM no gitara matura woeta Central Kenya kana Mount Kenya region woi Kabaine wo ehera geshoine rogano roge no uthie Northern Kenya uthie na haha Karejini uthie kwa Jaruo urakora gutiringana kane independent andu itu ni andu aheju muno ati ona korwo hi ni magathie thiini wa mbunge kuria ugukorwo ri mena umochu Nwote ugwito murithi no fora yes wathie ta Kirisho wakora ni tando governor na deputy they are doctors riu das kani guku either Senate kana National Assembly kuria ninge mwatuma andu amoshu kuringana na ikiro cia nduriri iringi kauna ka undu muri guku gatagati-ini mutigite uhoro wa ciama karama makia wakiri ngwiciria nituonete andu makiuga uguo na nitukoretwo na thina Central Region ugakora andu marathura andu uria seneta uga ni undu wa muhuko no ngirora muhuko wa mundu uri na mbeca nyingi niwe gucagurwo koguo ungiuga urathura mundu ni undu wa kiria arakuhe tha icio obviously ndukurora agenda ciake
kana githomo giake kana integrity yake kana mundu akoretwo na giti mbere giti-ini kiu ni kiarekeire andu koguo Central Region ni tukwenda tucenjie getha perception yori ikoro igiuka gucenjia na ngwiciria ni turona onokoro ni turageria ndikuga ati fully ni guothe Central Region ni ndu nona tani ndiraiyukirie certificate ya UDA na ndi wakiri na koguo ona ndathi kuria parliament ni guhota gutetera Wanjiku wake tukono wiki ndikwenda kwaririria candidate ingi ni ndu ni ukunjikira magerio-ini thaici no uria nguga ni atiriri ginya andu makirora makirinyaga na ndenda kwariria andu makirinyaga ni ndu ni njui ni maranyona na ni marathikiriria rorai mutongoria uyu ri kiwango giake gia githomo ni kiriku intellectual capacity yake ni iriku athie kuria parliament ri ni mundu eguthie gukira kana ni mundu eguthie kumutetera ni undu ni tukwenda andu mangihanda na andu mangiaririria Wanjiku ni undu Wanjiku nona ni ni atuma parliament Wanjiku ndari hotaga gukinya parliament koguo ni nie mugambo wa Wanjiku koguo ni ndingithie kuria ngire kana njonge Wanjiku akirinyaga ni uriro na uria wauga andu ni mareciria muno gite kia women representative ni giatu maundu tutu nini na ni gite tungi expand beyond ikoro nginya ni kirahota ku impact society ya Kirinyaga yothe koguo ni tukwenda twithukie ta Central Region turikane atiriri hena mundu ndonire augite ati ni wamenya nie ndi muyuthi even below on the ngirora constitution ndi muyuthi because I'm below 35 years hena mundu augire ndonire akiuga ati uyu ni muhiku ena ciana cigana nyorio kae na mundu ndirorio hingo ciothe ucokagia atia one eho ndimeraga atiriri mundu ano angikorwo eho ri ni private na ndaretia giti ni ndiretia giti koguo muthikiriria agenda yakwa ni undu ona ndingorwo na mundu ndire na agenda kuria parliament kumera uri nikumera atiriri ni ngugi ni ngani he mahitia ito transparency ya uramera atiriri jamba nino tore ni njuga ndiri mundu tari we nduri hini njuga na ni uretha ku ndubati gwitigira ni nyenda gutigara ri ito ndonga we muyuthi koguo no tau contenderetia gitiri na njirwo ati ndari mundu ri riu andu no mambiri kuria no mabiri no ri nyumu tigana thena ni nyenda ku balance niki kiute kuume uge wakiri ni ndi wakiri na ni ndire na mundu na ria ndi wende mwito hiki kana ndi mwita ruracio ka mure magoni kumira kiundu ta kiu niki tikura mukuga ni riri hatiri kindu kiega ta gutiga andu na imagination koguo ni nyendaga speculation iyo andu meciria ena mundu ena ciana na bodyguard asa na ndithiana ki bodyguard ni nguthi na bodyguard ate na ndirathie Kirinyaga kwariria andu thiaga kuu maguru ni ukora ngenyua curu nganyua gacai haria ngaria mandathi ngaria muturo kuu ni ndi mundu no angigoka no kamera hindi anga decide kumera ri ni ngamera atire riu tawe ri we ni wiraga andu tondu kau ni kora mbeu njithi na muno ngwiciona no uriuka urakora atumia makiuria ati muhiku no rumiona ko na atumia igana ndatinda kiurio atumia acio ake igana no riu tawe ngugi we ugaga ndure mundu tondu nduwe ndiragi cheat ati kuga ati riu nigwitigira kuga uri hana kana he mundu njerege umenye mutumia wako arafu twathie TV ni agakora akauga ndiri ni mutura wako ngoragwo na one part of life no he kiurio kuritie uhoro wa atongoria turathura muno Kenya region tukiringithania na region iringi na muno no wagweta uhoro wa Githumo ungirota atongoria ria mevokwa aria ngu uroraga ni andu ti one timers ona muruta urengo atoire ku MP kuria MP riu ni senator kwa riu senator maita meri riu ni gutuika governor wa Siaya no riu tuka thini wa gitaru gitu kia Mount Kenya region ukoraga turahe mundu tumia ketano na ringi mundu ucio ne utete wira muno mukamuikia nja ni ukuririkana hehindi Rigathi gakwira andu ati ona gikoro hene information hene example na Rigathi ati ona gikoro kanini kiega ni arutete wira muno kuria gwake mabarabara ni ekirite rami agahoro wa thitima na ki utare na kiama kia UD utare na kiama kia UD guikio nja na imagine ucio ni mutongoria ukarigwa atiriri hihi turenda kurora utongoria na ukuria wa matura hai kana ni kiama turathura na niko haha wakinyire 27 gugikika andu makiona uria gwikaga uria andu Mount Kenya mekaga ri matiroraga mutongoria moraga kiama
nikio ni nginya makimenya ona twahe andu matari popular twahe andu matari no tongoria thini wa ona kiama giki gitu kia Jubilee mwisho no magathurwo na magakorwo thini wa Jubilee na aria strong magathi independently ni aingi ao ni kugwa makagwa niguo gwathire na mbere kuguo ni undu wiki ha muno Kenya be ngurugamia ro hanini ndamenyithio kuri we mwiroreri ngena atathikiria thini wake muri timu citu ciandikia mohoro mari kuria Kenya Kwanza na kuria Karen kwa muthuriti Raila Odinga na kuratu kademe ukoro makiariria muingi kahinda ogothe na makiharirika timu citu ni gukorwo igikurehera mohoro imwe kwa imwe kuma kuria center ya Kenya ndio ni center ya Kenya Kwanza niguo mumitaga is a center na joke juge order center ya Azimio ndiga tugere wenda uriku koguo tukorwo tukiaririo kahinda tari haraya thutha kindu thaa 4 ni muthuriti former prime minister Raila Odinga na timu ya Kenya Kwanza kahinda orogothe kumia riu na ndikitwa mohoro maricemba guturehera mohoro kwa ihinda tari haraya heka undu kurikagia niguo ngauga atiriri ni uru muno thini wa gitoro gitu kia Mount Kenya region ri andu makauga atiri tondu kwina wave ya kia mafurani ri riu ni tondu wa itumi ciakwa ri uyu ni tondu ni agatugia muno gaka ni gatego gaka ni gatego gakwa na mayu muno riu ria tugwika ri gaka reke tukamunyehia kana tukahakure tondu matiroraga capacity ya mundu maroraga kiama na maundu mangi no gwathi region city maroraga tora professor ta Nyang'nyong atuire ku na that is one of the best performing governors not yet ni gukira okirire urenda kuga ati matura mara mangi ni mari huthira ya gukuria ni mari huthira ya gukuria na to gukuria ni makuragia andu mena capacity maroraga mundu kuma tene makona uyu hano no na makorwo na ukiririria tondu rimwe uthaya meka karugo ona Gibaki ndu andu meciragia ati ungithi Gibaki ungithi uthaya gwa Gibaki farafara ciothe ciira nyumba ciothe kuni cia ngorofa na maundu maria mangi aca ni gukiriria makiriria muthuri ucio makiona kio kiria ari nakio na makimu understand magikorwo makiakorwo over ambitious ukimenya mathina ona Jesu ngiria atiriri itonga na thini muruturaga nacio Jesu ndagure ni goka ndimo niria thini uthe ni wega ni tukirutaga wira nigetha rucio turwakorwo rwegai no ni tufati gukorwo na ukiririria ukona mundu uyu uri David tuwe ni twamuhe miaka 5 ringi ni mubunge na mbeca ciake ri ni milioni 136 cia CDF yes na manama mundu ni miaka 5 ni gukorwo ekirite na mifarafara ciothe ni gukorwo akihe andu basari tatu waringithania guku gwitu andu guko ne forma ihuragio kaheo 3,300 na wathi kuruta Mandera ri gukoria Mandera andu ni gwetirwo metagirwo bia na maheo nginya 100 no MP bitu guko atoya 3,300 no kamena makaga gukuo kwa atiri ucio ti wendi wake ni uria maundu mahana ati mbeca ciake uria cigaitwo itingihota gukorwo igikita uguo andu aitu makorwo no ukiriria na atongoria itu ni makwira atongoria magithia gukoma wira-ini no please agikorwo mundu arerutaniria agikorwo mundu kigena kiria ahetwo ni arahota ukiuthira wega agikorwo mundu ni aramutetera bunge ati mutiathurire mundu ndu kwi andu mathuragwo na matiri maria one of the reasons andu ndi maramenyira ati ukorwo gite kia nominated senator ni tondu ni ndirahirwo gite kiu na ndirathie bunge na ndiraikara ta ndiratoire ku miaka yothe to ni ndathire ku na agikorwo ndivoko na ngenderea na maundu no one of the by the tajira atiriri wathie senate niwe korire ari uhuthu hino ndwa capacity exposure yaku wira waku wa senate mugaro hina mundu ungironganirio rogwa twarwo bunge wira wako na wari muhuthu muno tondu ndu wa mbere ni ngoretwo thini wa political activities kugu andu aingi twana ndato inkataractaga nao na gukunja informally o kana formally no ndathi ku ri andu acio ni manyitire wega muno na njiraga andu aria membere itu matifataraga mbeca citu mafataraga tu gitio o uguo tu na mugikuga gitio ni ndwano itagetagia kiunguyu gitio na kumenyihiria tondu mena experience dingithi ku nditwe ati riu ndi orengo riu ndukoraga muruko memukaria nao mukaria nao ingigwa he handu ogo mari ni ndukamaga ni pressaga button nguga point of order kana point of information kana point of correction kamera
haha ri kurathio kuguo on the floor of the house we are equals no ri twathi maundu maria mangiri no nginya ndimahitio kiria giki no mageraga mugakundanira gacai ona ikorwo ti mundu wa ona kana wa UDA kana wa ODM bunge gutikorwo na maundu macio maige na kio njira maundu macio matikoragwo Senate mutikarwe muno tondu ona thiini wa committee iria tukoragwo nacio ri ni ndakora de committee ya committee ya devolution to national amur comment na UDA no tuka maundu ma policy city to ba wiga differences cio kado tukora the good what is good for the country. Okay, boroka me hau ndaka ngimenyithia ati tukorwo tugithie kuria Karen gwiciria deputy president na buto yake ni makoro makiariria bururi kahinda gatari haraya ni njo twaharirika tukorwo tugithie mweke mekinya kuria mwena wa Karen na ngirikiriria ri andu itu to twina mbeu njithi maundu macio mothe andu itu ayona iko ni urathoma tugatigire guthoma ona no ndirathoma ndeka my masters in strategic management andu itu tigatigire guthoma atikara kinya handu tondu mbeu na kauga gagithomo ni ngwetaga mwa murugame tondu ndina bata muno na transition ya andu aria uhoro wigie tau ndarigagwo mundu ni ararega uhoro wigie kugia na degree kuria bunge no ni tukuna ukuma TV ni ukihana basari uhana wikate kujo macho mautu kwali no uhoro wigie kinya transition ya makagio ni county emwe ciana itura no ciana 51 hari igana ithiaga class 1 na icio na twago gekoyo-ini na icio ningi wathia haria wakiri 35 kuma riu class 8 guthie form 1 wakora aria mauma 51 no 35% now mathi macio maundu tukwariria horo wiki githomo tuke horo wa riri mbeu njithi kwa kwitikia we woiga we thino ake makia UDA kama kia UDA na deputy president William Ruto niguo muthurio ngoge Jubilee na ANC oimire githondeka kiamba gaketagwo economic freedom fighters mathi githurano aingiririe nginya andu ma akuru andu 22 murare mune gwithondekera kiamba kia nyuniki igakora ati hihi ni kugiokire kuria kwanyu Kirinyaga kwirwo aca wakiritika nake hengania tunoko we kirage kugunania atiriri political big wings can actors a Kirinyaga ri makieherera aingeo magithigite kia governor hihi no kono kiorari na njira ya raidi no ni mukota guthondeka ciama cianyu mukorete ara matiracuha na Jubilee yutiracuha na UDA kana ODM no mwina kiama kirugamirire meciria mambeu njithi ni tukoretwo na miario yo na gwiciria kiama ginya ku maintain ti undu muhuthu na mbeu njithi ni makoretwo na challenges nyingi na one of them ni incapacitation ni undu wa financial challenges na nituonete ati mbeu njithi ni makoretwo makirimu ginya no korwo ni utamutongoria ndiretia giti ketugocokie kuria kwanyu Kenya Kwanza etugo kuria Karen ketuthie kuria Kenya Kwanza made by a few and forced down the throats of the majority of the constituent parties. Number 3, due to the above two reasons, it became difficult for power to pursue its 3-item agenda for and on behalf of our people within the Azimio configuration. Apart from the usual rhetorics during political gatherings, there is absolutely nothing to show in terms of commitment for the coastal people in the Azimio configuration. In the past and during campaigns, presidential candidates have always verbally promised the coast people heaven, only to forget what they promised once they got into power. This time, the coast people were not going to accept anything short of a written commitment that can legally be enforced. Therefore, as a party, we had to seek for alternative partners who were willing to commit in writing the implementation of the 3 primary agenda facing the coastal people. After short but deep and intense engagement with the Kenya Kwanza Alliance partners, PAR signed a pre-election agreement detailing how the 3 agenda items will be addressed immediately Kenya Kwanza Alliance forms government after the 2022 general elections.
And for avoidance of doubt, the agreement provides, amongst other things, that upon winning the presidential election scheduled for the 9th of August 2022, Kenya Kwanza Alliance administration shall ensure the following within the 2022-2027 development cycle. Number 1, reverse all operational changes that have been carried out in the recent past, whose effect has been to relocate some of the core activities of the Kenya's main seaport from Mombasa to inland depots in Nairobi and Naivasha. To this end, the necessary administrative and legislative measures shall be undertaken within a year, effective 9th August 2022. As you're aware, the port operations have all been moved inland, and that has caused immeasurable sufferings to the people of the coast region. Hence the need to reverse that. 2, put in place necessary reforms to ensure the Port of Lamu brings measurable employment and other economic benefits to the local communities. 3, revive the cashew nut, coconut, and mixer industries, especially in the coast region, by funding the same. 4, involve local communities in the management and benefit sharing of the resources associated with the blue economy. 5, establish a benefit sharing arrangement between the national government and the local communities in the coast region in respect to mining and other natural resources. 6, review the Coast Guard Act and other laws to enhance the protection of local communities' fishing and other economic activities. Number 7, address the historical land injustices, especially at the coast, including necessary reforms of relevant laws and the setting up of a land compensation fund to assist the locals to progressively acquire or purchase land from absentee landlords. To this end, budgetary allocations shall be provided for to achieve these aims effective 9th August 2022 for the entire 5-year period. Number 8, promote inclusivity of residents of the coastal region into the management and equitable benefit sharing of the national assets located at the coast. Lastly, ensure equitable representation of residents of the coast region in national government appointments and the equitable representation in all cadre of civil service, disciplined forces, Kenya's diplomatic staff, and all sectors of the public service. So these are the core issues that PA brought to Kenya Kwanza, and we are happy to announce that all these issues have been captured well in the written agreement that was signed on the 8th of May between PA and Kenya Kwanza. Now, for the reasons outlined above, we have no doubt that once Kenya Kwanza Alliance forms government, a new chapter that will bring hope to our people will officially begin. You must have noted in my statement that our coming to Kenya Kwanza has got nothing to do with individual positions. We are not interested. Ours is to make sure the problems facing our people are given priority. The issues that are always a campaign issue, that everyone coming to the coast, because they know we have land problems, they'll promise us that once I become president, I'll handle the land question. For over